Karietu gathaka kangai. Kahana pragia wakumkumbagia. Ekwa bugi. Muhurei rohero wega. Wapi makofi ya Helen Muthoni kuma kule kwa Indoro TV. Mwathani agoshwo. Mwathani anenehe. Amen. Ndimuhonoku na Jesu ni mwathani. Pole sana kuri family. Niturendete Anita. No hari ari ndaraigwa ruo ringi. Na Ngai ni ekutumiriria no miririe ngoro citu. Reke tuine rwimbo nditagwo nigukuona. Shabak. Okai tu munyinithie rwimbo ruru. Very true. Karibuni Shabak Okai. Shabak turasavagi nao. Or rather we serve together na turari na Anita hamwe. And Reverend Paul Mwai. Jona kiari guku. Yes, Reverend guku Paul Mwai. Nego muonete no gahihi athie ngari-ini. It's okay. Bwana asifiwe. Eni kigitumaga ndauga Bwana asifiwe mukandora takare nda mwaka muthiru. Bwana asifiwe. Yani muti ndaburete ati ndi muhonoku. Bado. Jitagwo Mwangi. Oh, my name is Mwangi Njoroge. Na nimeokoka, Kristo ni Bwana. Tunakutana kule Indoro TV every Friday. Lakini governor hajaokoka. Lakini Mwangi ameokoka. Wazungu sema death is very peaceful. It's only that the transition is painful. And I wish to encourage the family. Nwambie they should embrace 3 A's. They should accept, and they should adjust, and then they should advance. That is the message to the family. Unaende mwini hanini ndoinaga hanini toinaga na mamu ito, but then I realized some of her songs were calling somebody kwenda huko kwa Mungu. Sasa mimi nikanyamaza. Kuna hii bwana tulimba na mama inasema hivi: kanitha mwithaga thage Jesu witũ akirie gũcoka, na kĩorĩa komete toro nĩ arahũre meciria make. Ndirona Jerusalemu, ndirona Jerusalemu ĩkĩharũrũka tũi. Rĩu niĩ tũkinyaga uha ndirona ningakira ki. Tondũ we mami amĩonire agĩthiĩ. Rĩu niĩ twakinya hau niĩ ngiraga biũ inyuĩ mũkamĩo. Nikio itainaga rĩu. But anyway, my passion was in the film industry. Na nikio ndagĩthire kũ. And my brother Karite, thank you very much. Gwĩhithĩte hara ndi uma na maũndũ maingĩ. But then God bless you so much. Ore muno papa. Asante. Obrai muno. No holei kasi ndaisa. Asante. Ore. Nyasa ya khonya.